Ibihe bitandukanye mu Rwanda twagiye dukurikira abanyamakuru batandukanye b'imyidagaduro ngira ngo iyi generation zikagenda zihereza izindi ngira ngo nawe wakwibagirwa abitwa ba Arisudi, abitwa ba Mike Karangwa n'abandi banyamakuru bagiye bakora itangazamakuru ry'imyidagaduro ku rwego rwo hejuru. Ariko reka ngendane n'ibigezweho, reka ngaruke uyu munsi. Hari abanyamakuru bakiri mu kazi, hari abanyamakuru bagikora imyidagaduro cyane bakigaragara. Rero Zara Magazine twabakoreye urutonde rw'abanyamakuru 5 bayobora interview neza. Hari abanyamakuru usanga ayobora interview yaba ari kubaza ibibazo ukumva nawe ari kukubariza, yaba ari kubaza ibibazo ukumva ikibazo abajije nawe wicaranye n'uwo muntu nicyo kibazo waba uri kumubaza, ibyo ugasanga ubihuriyeho n'abandi benshi. Niho hahandi abanyamakuru bazakoresha interview abahanzi batandukanye cyangwa se abantu batandukanye, ariko ugasanga buri muntu wese ari kukubwira ngo ndashaka kureba ikiganiro yagiranye na kanaka, ndashaka kureba ikiganiro yagiranye na kanaka niwe ubaza neza, kanaka niwe uyobora interview neza. Natwe rero nka Zara Magazine nyuma yo kwakira ibitekerezo by'abantu batandukanye no kuganira n'abantu batandukanye nuko natwe tubibona, twabakoreye urutonde rw'abanyamakuru bagera kuri 5 bayobora interview neza. Hagati aho ngaho uracyakurikiye Zara Magazine, nimba uri mushya kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ngenda cyari Remera Gaito. Ku mwanya wa 5 turahasanga umunyamakuru kazi witwa Antoinette Niyongira. Antoinette Niyongira ni umwe mu banyamakuru kazi babimazemo igihe, yagiye yumvikana mu biganiro bitandukanye birimo nka Sunday Night, birimo 10 Tonight, nyirango yakoze kuri radio zitandukanye, aho urugendo rwe rw'itangazamakuru yarutangiriye kuri radio Isango Star, aho avuga yuko yatangiye itangazamakuru akiri mutoya cyane ubwo yakirwaga na Sandrine Isheja muri studio, akaba ari we wanamumenyereje itangazamakuru. Nyuma aza kujya kuri radio 10, nyuma ya radio 10 aza kwerekeza kuri Kiss FM. Uyu munsi akaba ari naho akomereje akazi ke k'itangazamakuru. Uyu nguyu rero ni umwe mu banyamakuru kazi abantu benshi bazahurizaho ko ayobora neza interview. Iyo ari gukorana interview n'umutumirwa wumva mubaza ibibazo byiza n'uburyo bikurikiranyamo, ukumva ari kubikurikiranya neza, ukumva n'ibibazo ari kubaza n'ibibazo bifatika kabisa buri muntu wese yifuza kumenya kuri uwo mutumirwa yatumiye. Niwe rero twasanze ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 turahasanga Sandrine Isheja. Sandrine Isheja nawe numwe mu banyamakuru bakunzwe cyane kandi babimazemo igihe, ngira ngo abantu benshi bamumenye banamukunda cyane muri mu kiganiro Sunday Night yakoranaga na ba Arisudi na ba Mike Karangwa. Ariko urugendo rwe rw'itangazamakuru yarutangiriye kuri Sarusi ubwo yasozaga amashuri ye muri kaminuza y'u Rwanda, ubundi atangira urugendo rwe rw'itangazamakuru kuri radio Sarusi. Ava kuri radio Sarusi yerekeza ku Isango Star, aho kuri ubu ngubu ari umunyamakuru wa Kiss FM. Akaba ari umwe mu banyamakuru bakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi umwe mu banyamakuru bayobora neza interview bigendanye n'ibibazo abaza, uburyo bibaza n'uburyo bitwara. Biryohera abantu benshi bakurikiye ikiganiro se cyangwa bamukurikiye iyo ari kumwe n'umutumirwa mu kiganiro. Niyo mpamvu nawe yisanze kuri uru rutonde rwacu. Ku mwanya wa 3 turasanga umunyamakuru witwa Murungi Sabin. Uyu nguyu abantu benshi bamumenye ari umunyamakuru wandika ku kinyamakuru inyarwanda.com, aho yaje kuva ku Nyarwanda akerekeza ku Gihe, nyuma agafungura website ye yitwa isimbi.rwa, inafite YouTube channel yayo yitwa Isimbi TV. Sabin abantu benshi bazakubwira yuko bakunda uburyo ayobora ibiganiro bye, uburyo abaza abatumirwa be mu buryo butandukanye, uburyo bitwara, uburyo atondekanya ibibazo. Uzasanga abantu benshi bakubwira yuko azi kubaza cyangwa se azi kuyobora interview. Ku mwanya wa 2 urasanga umunyamakuru witwa Phil Peter.
Peter ni umwe mu banyamakuru babimazemo igihe, bamaze igihe muri kano kazi, aho yatangiriye umwuga we kuri radio Isango Star. Yagiye akora ibiganiro bitandukanye bikunzwe nka Isango na muzika, akora muri Sunday Night, nyuma aza kuva ku Isango Star yerekeza kuri Isibo TV, ari naho uyu munsi akora mu kiganiro The Choice Live. Uyu munyamakuru ni umwe mu banyamakuru nunaganira n'abahanzi batandukanye cyangwa se n'ibyamamare bitandukanye byo mu Rwanda, bizakubwira yuko abazi ibibazo bikomeye, kandi koko n'abantu bazakubwira yuko ari umwe mu banyamakuru bayobora interview neza, bakunda gukurikirana iyo yafite umuntu yatumiye, uburyo abamubaza, uburyo agenda amutega udutego, uburyo abamubaza ibibazo wumva nyine by'ingenzi kandi akabimubaza mu buryo bw'ubwenge, ku buryo umuntu atari bupfe kubivumbura. Ni umwe mu banyamakuru bazi kuyobora interview se cyangwa bayobora interview neza. Ku mwanya wa mbere turasanga umunyamakuru wa RBA Nzeyimana Rukumani, uzwi nka Lucky. Yakoze ku bitangazamakuru bitandukanye, aho abantu benshi bamumenye cyane ubwo yakoraga kuri Isango Star, nyuma aza kuhava yerekeza kuri Royal TV, nyuma aza kuva kuri Royal TV yerekeza kuri RBA. Uyu munyamakuru ni umwe mu banyamakuru abantu benshi bazakubwira yuko bakunda kumukurikira iyo afite umutumirwa. Ni umwe mu banyamakuru bazi kuyobora neza interview, ukurikira interview ze ukumva ziraryoshye, ukumva nyine koko uburyo ari kubaza umuntu ibibazo ari kumubaza, ukumva nibyo nawe wifuzaga kumenya kuri uwo muntu. Niyo mpamvu rero Lucky ari ku rutonde rwacu rw'abanyamakuru bazi kuyobora neza interview, by'umwihariko mu gisata cy'imyidagaduro. Ngabo abanyamakuru batanu bayobora neza interview mu gisata cy'imyidagaduro hano mu Rwanda. Iracyari Zara Magazine, ngenderemera gahita kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu.